Aba bari aha Mukore ugo kurundana sente izo kombekirwa reri aho barukwenda Gavumenti erite aharengo rwa health center tu okuyamba bakazi okuzariramo na no kurebereramo abana bato. Ntabwo birangije gushiraho community community health center. We must also pay attention to preventing diseases through three things: hygiene, nutrition. Ogu asimira mahe ahabo butarebya Uganda. Icyabashimira ibyo gufaho ku bana b'igihugu n'ababyeyi b'igihugu. And I really want to pay tribute to the leadership of the UPDF, the Ministry of Defense, for not betraying our historical mission. General Muhozi ayongereye agira ngo entaro mu Uganda ubuzitaro mahati amahega tekesra ahakutereze by'entasya bya Uganda. Fighting for freedom, I think Kureje you remind me, when we are not fighting for freedom, we are producing for the economy. We uri umuhezi wa Chief of Defense Forces Lieutenant General Sam Okiding nagira ngo amahe ukwije Kisoro na habwa rukundo aha kuba mahega UPDF garhawa arahanga nagira ngo bakurinda abanya-Uganda hotero hono kwatanisa nabo. Ene data kuva muri Kisoro, our coming here because of love. Icyatuzanye hano n'urukundo. UPDF was established under the values of God. Ingabo za UPDF zashinzweho kandi zishingiye ku mahame y'Imana. That's why we are able to protect you. Ahire cyo kureberaho mbibure ngukorare ngokora okushaba ko batarukwebasa ni batorukwebwa ko rubano yetengo bwezi. The Holy Book, the Holy Bible. Igitabo cyera Biblia. The book of Proverbs. Igitabo cy'imigani. Chapter 21 verse 13. Igice cya 21 murongo wa 30. God says. Mani ravuga ngo if you refuse niwanga to listen kumva to the cry of the poor, niwanga kumva umuborogo w'abakene no kuniha kwabo, your own cry nawe kurira kwawe for help kugira ngo ufashwe will not be heard. All state wa Veteran Affairs Huda Abason Oleru nagira ngo namanyobuzu ibyo bakazi barukurabamo babinenda nahabwe cyo natekwa kwasa abanyakisoro mu gihe y'amagara. Waracingira abana yewe kanje urakoze cyane uyu munsi All Government Chief Whip Honorable Hamson Oboa ojwekire Cabinet Minister of Defense Honorable Minister Oboth nwabirari umugeni mukuru kandi we asemera abaturage ahabokunda President Museveni n'ikibine cya NRM nuko kubasigira kakoriyo ako kwija kushuba kutorana ikibine cya NRM ubwire bwahika. Honorable Oboa ashira irareri kandi irareri nereza kumaraho sente ezero kushika miliyoni rushanjo. Tunaba niwatinchizara ko kabi abahara banje bacaza ko twishimye tuzana natwe kuno kubyara abugufiya turanezere tugashimira n'Imana n'abizanye kubereza irwariro ni ikintu kiboneye cyane bagana VHT kaza ngakaro hano tuntu duteya. Honorable James Nsababutoro uri umunyishengero hawa bufumbira East ashabira Gavumenti okutirwa rera hamutindo ari kugira ngo kitumire yatesera ombakazi no kugira ngo mukazi namba ya kabira haruhanga. Abagabo bari hano mu gihe udashimye uwawe burya ubaga uhemutse kuko mu nkora Imana yashizeho abagabo mwe umugore wawe niwe namba ya kabiri ku Mana. Gashako Adonia Atire ahabwa Sky TV agenshonga.